Sanibona igama lami Nkulu enough ngadla mina sibonga Tutorial-Itende ngizonza la ngoma ethi ngisize Nkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda nalapha imimoya ivunguza ngamandla. So transpose yami positive 2 itemp yakhona ik46 or 45 igram number 8. Lowo ngoma-ke soqala siphelile-ke. Maningi amavidiyo engiwenzile. Uma ukuthi mhlampe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku-YouTube wakho, ungene laphayana ku-search, khona ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena laphaya mese ubhala igama lami Nkulu enough Dlamini, ulibhale laphayana khona lizosesheka. Mese-ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo-ke manje-ke klikha nje lapha nje around lapha, bese uklikhe khona uyoklikha la kubhale khona videos, ngiyogogozela nakha. Then emva kwalokho-ke wonke amavidiyo lana nalawo ongawakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la, ayikho ividiyo ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke, yabo naka amavidiyo maningi ayinqwaba amadala, amanye sengawabreaka down, utranspose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscribe-ke senza kanjena-ke. I-private content-ke ingalana-ke. So i-private content nakhona ikanje, ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode, khona amanye kuthiwa ama-episode extra. Sokuhlukahlukene yona i-private content. So subscribe-ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungene uma uqeda ukubuka ividiyo-ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey, but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribe-anga. Yona le ngigqugquzelile izovela ikanje kuwena uma ungasubscribe. Then yona leya part leya i-click enzibe grey kubhale subscribe. Qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokhombisa yona, nayo le bhele le. Le bhele kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo ami ama-notification wonke.